Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunada. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone mo iti umno. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Mami! Mami! Anya da jay? Ni Dona mo't yang pukpukaw. Mami! Anya nga ti pukpukaw na? Denggam analaing Mami! Ayan mo, Mami! Mami ka no? Adaya mami na. Nanang matyam mo, kat si kaday ta. Aguray ka man. Ang mga nagdram-drama manan. Apay aya Dona. Apay ngagpukpukaw ka dita. Imawag ni Tita Janet, Mami. Di kabsat ni tatang mo nga day di Amerika. Uwan, Mami. Mangipawit ka no iti kwarta. Ay kat nagsaya aton ngay. Tanay. Awanan ti maigatang iti bagas kan buguong. Ala, igatang mi iti gadget mi, Mami. Anya? Ay, saan ang mabalin? Ado tinas ka na paggastusan. Saan aday ta gadget adagita? Kasaritam nga mi ni Tita Janet, Uray saanan nga gipawit no igatang laang iti gadget. Mami! Dinakman awagan iti kasta. Mami ka no. Ay, nakararte ka talaga si Kadona. Kuna ni Tita Janet, Mami ka no tiyawag ko kada kayo. Tapno social ka no. Ay, adulamin. Bak nang laang ti mauawagan iti mami. Oh, Jan, agdrama ta Apa nga drama ta? Tapno igatangan datadanan ng kantatang iti gadget ta. Anya nga iti aramidak. Agin sa sangit ka. Si Kangay. Anya ti aramidam. Agsangit akmet. Pudno nga agsangit ak. Sige. Day tamot lagayam. Umay dito ni tatang. Ay. Agbilang ak iti talo Agdrama ka. May isa, dua, talo. Ay, kapay. Nasakit man ang tingipan mo, isong agsangsangit ka manan? Ha? Sumumpat ka Sana nasakit tingipan ko. Kayat ko ti gadget. Anya ti bagbaga to'y adem, Dona? Apit agsangit kay mutan? Igatangan na kami iti cellphone mi. Ayan ti igatang tayo. Adakwar tayo? Anday pawit ni Tita Janet. Asinaw, tinangibagang aday pawit na. Kinasaritan ak ngamin. Ngam sana kayat ni Nanang. Tapay ka no, adi na kaya. Diyak mo Alala, kasaritak to ni Nanang yaw. Ayos. Hoy, akin sa sangit ka lata. Di ka umisang. Tatanumot ipawit ni Janet, akwarta ba kahit? One, igatang iti bagas kan buguong. Igatang kanumot iti gadget dagiti ubeng. May sakamot nga agraraman alaklakayan. Na. Tanya ko mati maitulong na day ta gadget kadakwada, ha? Ne, di nak itudo-tudo Anya ka matang. Awan ti gumatang iti gadget. Ay, sapay plano ka gumatang mit ko ma. Agbibisin. Amawm ti ag cellphone. Nalakalag mit asursurwan day ta. Ay, agtal na ka man. Ay, maturog ak man laangan. Tamasapak pa yung mapanaglakoy yung bigat. Nay, Maray, nagsapa ka man ngayon may naglakaw. Wan adun tinalakok. Danda ni maibusan day to'y lakok. Apay, napanamaya, Mare. Napanak nagsursur, Maray. Kat, nakapaibus ka. Adamot basit Ayun gaya, Maray. Amam, nakitak mo't dagiti aga amam ijay mo. Anya? Nilakay mo, kadwa na dagiti dua nga anak yaw. Anya di naramid day jay mol. Kasla agpilpili damot iti cellphone. Anya? Adamot gayang kwartayo. Kunam nga awan makukwartayo. Impatulod ni ipag ko a Janet day jay. Spoiled din namat kami dagiti kakaanakan na. Jack kumakayat amadaan da iti cellphone. Tasumadot dalaag. Bay amaray. Day tamat nga minti uso ita panawang. Anak ko, suruan dak tumamait no kasano nga aramatan ti cellphone.
Ni manang doon na ti pagpasurwam. Ah, ay, suruan nak to man doon ha. Mabitla ang tatang, ta ikabkabisadok pa ilaang ti cellphone ko. Ay, awanan ati mangisuro kanya. Ni nanang doon ti pagpasurwam, tatang. Amo ayan ni nanang niyo tag cellphone. Nay, maray, adan di pagluganak ajip. Agawid ako. Angam kasano ka ngay? Ay, awan pa'y nga rod nila kay ko nga umay mangsukon kanyak, mare. Ama ano na perdimot na di tricycle me. Nay, kasano ka ngay katrabiin? Ay, awan nga rod, mare. Sapay agar arbis. Kat makilugan kan akada kami. Saanan, mare? Urayak laangan nila kay ko. Ala, si kati makaam mo, maray. Umuna ak nga rodan. Agkita tantumanan dito palingka inton bigat. Ay, sayang. Naaba ka kaon. Ay, Hoy. malublo batak mo din. Ayan tay charger nan. Diyak mo Di mo damagan kanyak. Ala, rabi mo't kaya man. Apay no rabiin. Ni nanang, masapula sukunan ni tatang. Yung kaibagakan ni tatang Nagsalot ka talaga. Tatang! Busy ak ngagbuy-buya iti cellphone ko. Ni nanang ngay, Ay, mong gayam. nasipngatan. Ay, malaalala tayo naksukunan. Anya ti inararamid mo? Apay nga itakalaang? Agwa, narabyanak nga road. Amumot anas kan nga umay naksukunan. Nagrigat yagla ko. Dinakpay umay tulungan. Aguray man tagibagkatak iti yawit ta. Sao kala sao. Awan pa'y nasaya at nga aramida mo si ka. Laki din. Agi karga akon kadag iti yawit ta. Ay, lakay. Apay nga awan pa itimakan. Awan aya. Linukatak amin ng akaldero dito'y kusina. Ah, Nabanglasan pa yan, may sa akaldero. mabitlan. Dona! Anya ayat inararamid yung aga-ama. Amuyo mo at arabiin, awan pa ila tinailuto. Busy kami. Busy iti anya. Agkating kakita na, dagitan anak mo dyan salas. Paiman. Ah. Ay na, nagmayatan ti biyag yung agkabsat. Nanang? Mami, Agsel-cellphone kayo adwa nakaunat, dagiti sa kayo. Ni manang ngamin. dinakmot pa basulan na. Anya nga, iti kanan tayo ita. Ala, agkuti kayo ditan. Ingkeg luto! Ay, anya kat arurod kun mare. Mahaybladak adi na oras. Ne, taapay maray. Agasem, nasangputak idirabi idagiti anak ko nga agsel-cellphone. Rabiin, ngam awan pa'y naluto da akanan me. Ayan, dinabisinan ka. Kat nagapapuradan nagluto. Gagangay amaray, tadda nga rudin cellphone da. Isukat da itaji kunak. Ano maaddaan da iti cellphone, sumadot da. Pudnot ako na mare. Iso adagiti anak ko. Ilum-lumang ko ti cellphone da, tapno makapag-module da. Oray mo't nila kay kumare. Imbes ko mga umay naksukunan anasapa dito'y palengke. Anyat oras nga'y asinukon na ka. Rabiin nalipatan nakmo't gaya mga umay sukunan. Anya launa yun nga'y tinararamid na to nalipatan na ka. Ay kat nag-cellphone mo't mare. Ay, daytan tirigat na maray. Ay, nagapa kami manan Sige, agla ko takitit. Madamdaman tumanin nga agin nistoryata maray. Mapanak aglakon lakay. Itulod ka pa'y? Kat anyangay, awan mo't sabali apagluganak. Damdamagak lang Ibagam kadagiti ubing aglabada, tanay, nagadon timureng da. Uy, ibagak. Saan manan adi agsel-cellphone ti aramidan da laglagi pam tay pagsasao ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramatem ti cellphone iti umno. Uwan ka di. Saan manan aday tag cellphone ti aramidan da Wayne, di ka kadiagdanag, bakit? Uray si ka, agtrabaho ka mat.
Jay garden mo, di mo pa'y namulaan. Mula akto ka di. Di mo liplipatan, anaskan asukunan nakinton malam. Nangag mo Malam, saan arabi Wen ka day. Alas 5, adak to ijayan. Alas 5:00, Samson. Doon na, Jan. Tumakder kayo ditan. Ni manang duna Ni, apay asyak ngay, sika. Madama pala ti pa nag-research ko. Uray siyak mat. Madama ti pa nag-research ko. Mag-research kayo, nakadumog kayo mo tado ha? Wun, tatang. Kastoy mata talaga ti Stel tag-research. Haglaba kayo itimurang. Iso tibili ni nanang yaw. Madamdaman ton. Lagpasag pa ito raramidag, tatang. Jan. Madamdaman to, tatang. Na, Ag-research siyak pa'y. Ni, Mare, day tamat gaya man nila kayo mo. Wan mare. Nasapa man anang sukon kan ka ita. Ong takgayam. Kabutang nakamot at talagaan niya, Mare. Padasan na ati agsadot-sadot. Tamakang kanyak, mare. Ala, si kati umuna nga agawid ita, taawan pa'y matya pagluganak ajay. nasapa ka nagluto ti pangrabyan to bakit? Iso di ka nagriri ha? Ni, agririri ak ayamat. Mangantay nga ro doon. Sige. Nay, anya nga, iter aramidon dagita anak talakay. Jan. Doon na. Na, mangantayo lang arudon, nakadumog da pay laang. Jan. Doon na. Aguray man. Bayam, asyak tiyag sa ulakay. Jan! Nanang? Dona! Anya kay matan. Aping agbugkaw kayo aya. Mangantayo lang arudon, nakadumog kayo pay laang nag-cellphone? Imbes nga agkarkararag tayon, tamangan tayon? Agris-research sa. Awan ti ag-research, numadama ti panangan. Sige, idulin nyo, dagita cellphone nyo. May salaang ti sao. Jak ulitanan, timbaga. Hintay dulinan. Sige, sumaruno ak. Aglaba kayo. Naurnungan kayon itimurang, or orayan nyo ket din. Asyak ti aglaba? Saan mo't, mami? Di mo man ruamon nga awagan nak itimami si Kadona? Saan tayo abak nang kunakmanan kan ka? Kaano nga makasilpon kami? Manipod ita, adan oras ti panag-cellphone. Numalpas amin at trabaho, sa kayon to ag-cellphone. May salaang nga oras iti may sangal daw. Ha? Apay ngay? Dayta tilintag dito'y balay. Iso anasken asurutan nyo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako nana. Nasaya at tibanag mo, no aramaten ti cellphone, iti umno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.